Mangantan. Nyata. Di mangantan ah. Hindi, may aman tao takan nak. Apay? Apay, atoy kinyak, tapos atakanya makla. Kapay ka siya may nagluto? Nawan din nataka, nagsinukot ta. Atoy titid mo kanyak manay, utakan na manay, tanod adumakan mo ata. Atoy, nagbasitan lang makan ka. Nakakutkutong na lang nga din kinakatabtaba ka. Tsaka nitibakan yung tado, atoy mit kanya kata, maminsan lang sakmulan. Siya nagluto? Gabon. Karmimit ata ni. Masyan gamit tibagik anay. Sikat di masyan tibagik. Nakakutkutong naklaro din nakangingisi nak pa yan. Nagdukol pa ito ulak. Pero ito makapangan na ang ulat. Ado tata. Ano man? Kami umanay. Na, taon. Sidan na mit si kamit na tamang mga nino, nakabutsyog ka lang garuding ki. Buludi man. Buludi man. Taon. Ngamitin o. Apa ngamin nato yung tintid mo ba eh? Kanya ka ta. Ngamitin o. Pinto may aming ngariri. Ititillard ka niya iti basiton. Kuno ko na. Ngamitin o. Pwede. Kami manain. Kasak, sinsinublat ta ha? Ngamitin na.